Dobrodošli u novi klip i u današnjem klipu ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Znači ovo je, ja mislim, četvrta epizoda i možemo da krenemo sa njom. I evo nas vidi u Minecraftu, tamo gdje smo stali u prošloj epizodi. Znači evo vidite sad što nam je posao jeste da završimo kuću. Ali vidim jedan problem veliki zato što nemamo hranu, a pada mrak. Znači što pre moramo da nađemo hranu. Ja sam između snimanja ovo napravio. Ja mislim da je na ovoj strani. Jeste, a vidite onu baštu, ali to što pre mora da poraste, zato što smo mnogo gladni. A sad, šta možemo da radimo dok je mrak? Pošto sada će da dođe oni mobovi, možemo da odemo, vidite, gore, da sakupimo ona drva, tako da idemo gore. I evo nas ovdje, počinjemo sada da kopamo, cijelo vreme pokušavam nešto da sprintam, ali zaboravio sam da ne može da sprintam zato što smo gladni. A sad ja ovdje baš nešto nisam istraživao, kada sam rekao da ću istraživati, ali dobro. Znači pogledajte, samo još 3,5 butkice, a gladni smo ko konji. Znači eno je kuće dole, samo da se ne zagubimo negdje, ali znači eno je drvo tamo sljedeće. Ne može da sprinta. Tako, sada ćemo kupiti ovaj Dark Oak Wood, zato što nema dovoljno bagremovog drva. Jedno ga još tamo. Sad je problem samo što će doći oni mobovi, znači da nisu oni. Sve je bilo kako treba. Eno ga. Da ona je veštica. Biće problem s onom vešticom, ali dobro, ne pušimo se nje. Sada ćemo da nađemo drva samo koliko nam je potrebno da napravimo krov. I to će biti to. Ne mislim da će samo da vidim. To će biti dobro. 11. Znači s ovim 11 to će biti 44. Znači to će nam biti dovoljno za krov. A sada moramo brzo. Sada nam je problem što ne možemo da sprintamo. A evo su mobovi ovdje koliko hoćete. A dobro. Da vidim samo gdje smo. Evo su ovdje, dobro. Nebitni su. Idemo sad mi u kuću da to završimo. Cijelo vreme pokušavam da sprintam, ali nešto neće zato što smo gladni. A sad idemo mi čas da završimo ovu kuću. Vidi ga na ovoga, pogledam rad. Sada nam je jedini problem zato što možda neće imati do kraja, ali bit će jebeno. Ajde sad da stavimo ovo. Ali kao prvo sjetio sam se jedne fenomenalne ideje, to da ubijemo neku životinju pa da ima da li će da nam da nešto za jelo. A sad će da idemo vamo dalje ono po rasu. Ne mogu da se orijentišem zbog ovih lagova u Minecraftu. Ne, još ništa ne. Evo jedan kriperči ovdje da ga i cepam čas. Gotov sam. Vidite, ali nema već, dobro, sad ćemo da se vratimo tamo. Stvari smo tu samo da pokupimo ono što nam je ostavio. Nema već, dobro, sad ćemo da se vratimo. Vidite, mnogo je greška bilo zato što sam napao creepera, nisu imali mnogo healtha, a bili smo slabi, znači to nam je bila mnogo velika greška. Sad imamo da pokupimo one stvari što nam je ostavio. Čekaj, ne mogu da se orijentišem. Enderman, BG. Znači, eno su nam dole stvari, vidite eno ga skeleton, sad će biti problem ako nas ne napadne. Pogledajte, sve živo nam je. What the hell? Gađa nas ovaj specijalac, šta je bilo? Evo ga, evo beža. Pogledajte, bijem ga sa zadnjom, da li je to normalno? Ovi lagovi su nenormalni. Ima ovaj achievement, tako da ne može da promašiš. Samo malo da se sklanjamo ovamo. Ne vezi ako nas ubije. Nas ovo je za prvi put dobro.
Znači, ubio nas je sada, gdje smo spawnovali, evo, dobro tu. Sada ćemo da probamo opet da nađemo one stvari. Dobro. Još jedan su sa druge strane, da. Mi se vidimo kad pokupimo te stvari. I ljudi, kao što vidite, evo našli smo nešto od stvari. Samo ne znam da nam je onaj cobblestone pickaxe, znači nema ga, i sekira. Da je, nije, znači tu. To smo mogli da nađemo, ali konačno oni mobovi malo su nestali. Sad možemo malo da se smirimo. Ljudi, kao što znate, htio sam da snimam live, ali nešto mi je iskrslo i nisam htio. Znači, evo, dobro, i ovo je isto kao live, vi možete da pogledate odmah poslije epizode. Sad ćemo evo, lepo namjeru da završim ovu kuću. Samo da nađem gdje je ovo, evo, dobro. Ja ću da stopiti na video, evo samo ne smori dok ja to završim. I ljudi, evo, sada sam došao ovdje po još dole zato što sam nestali i evo vidiš šta sam prošao. Zeče. Možemo da ga i cepimo čas da nam da. Nije da ništa? A, jesi dobro. Nije dao ništa da ga linčujem. Znate šta najviše volim kada umrem? Zato što kada se spawnujem, brate, odmah si pun healthina i sve možeš da kreneš s početka. Evo da uzmemo i ovo pilare, da gi cepimo čas. I vreme je da uzmemo ovo drvo. Znači, vreme je, ali izgubio sam sekiru, tako da sad mora da pravimo sekiru. Tako, šta nam prvo treba? Naravno, izgubit ćemo njih. Evo ga, sada ćemo napravimo ovi ovako, stikovi, pa ćemo da uzmemo ovo, i tu nam je ovo, i evo jedna sekira. Samo da ostavimo, eto, jedno sekirče, to da ostavimo, i možemo da krenemo da sakupljamo ova drvca. Znači, tačno sam malo, nisam znači stigao do pola, samo sam 2 reda uradio i nestalo je. Znači, to je to. Ljudi, vidite da već 10 minuta snimam, tako da ako smo htjeli da u teku 4. epizodi završimo kuću, moram da stopim video da bismo našli još drva. Vidimo se kad nađemo. Ja, ljudi, kao što vidite, završio sam kuću. Znači, sad bi mogli da stavimo ovaj ugalj da nam se još ispeče. Tako, i sad to dok se peče, vidite već 7 minuta snimam. Znači, dok se peče, mogli bi nešto da uradimo korisno ili nešto da uredimo kuću. Znači, kao prvo ćemo da napravimo nešto ovako. Sad ćete da vidite, samo da uzmemo na drvo gdje su. A vidite, opet nemam drvo kod mene ništa, znači sve što mi je prosto leži ovdje. Ali dobro, znači to nećemo, sad vidimo da li imamo nešto od drva ovdje. Znači tu nemamo ništa, ovu zečetinu bi mogli da stavimo. Znači ovdje imamo 12 uglja kod mene, mogli bi to da stavimo da nam se ispeču ove pileće bukice i zečeće. A bi imali da jedemo. Evo sad ćemo tu da sačekamo da se stvari. A možemo da je gricnemo. Znači to i sada ćemo stavimo i polako da završimo epizodu. Vidite, evo to nas speklo. I nećemo više dobro. Evo sad ćemo da uzmemo samo ovo kada se ispeče. Evo ispeklo se. Sada ćemo da uzmemo i da napravimo malo da nam crafting table, da napravimo torch. Sada ćemo ovo da uradimo, pa ovo i onda ovo. Imamo dva i ne veze. Evo vidite ih ovdje. To i ne, čekaj. To i stavite ugalj ovdje. Evo još ćemo nekolicinu tih torča. Znači 40 imamo za sljedeću epizodu da idemo u rudnik. Znači to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam svijeda ovaj klip, obavezno ostavite like, share i subscribe, puno bi mi značilo i puno pozdrav za sljedeći klipa. Ćao!